Bakari tambaya floni dunduko kinane do no do Samson garinga minye na go latest addition watado chipopo pago accident na mwenje na fudi na aboro gani of the school Kampala Iporagba tidu minye wana pegu pagbanga anaka mangasho halene so tidungo gupa ye mitini achipopanga keka pegu pa front dunga go latest pa do ho tidungo gupa mina ada ka keka tingi da front tidu katidunga borho na ada ko undo ulinalaniga switch J gani na yango duningeli so minikafu kwa information gogo ani asedika biaha alame tipopanga ti undo na pagupangaga na pagupangaga ngaga kidamana so tidungo gupadu homine kape and kasidunga kura kura pahongo gukado so mia later on oni inihe so tidungo gupadu ho tidu go message ani bihe abe kuboro ni be do kani charge na manga na undo switch J na padu ko chapanga apa di manga chapa kanga kwa pale so tidungo gupadu ho mine ka tida floni tidu banga chapanga ani ni na banga chapanga ani asadika songo da produso akoma tunaka sadaka kata ulibeyo chupanga ko undo sweet J so tidungo gupadu ho tidu mina eda ka gidogo message for ngo gudu ye beba produyo ngawa produ na image so ku produ yo ka sidungame ona daka yambani naka asadaka kidogo yongo kado tidu on kije ko bekonga Duga Daniel Duga kudu yo anafura bana switch J and then pangame gupadu ngame kangana kando ando kuporo yo and then kamba wale na ngamo cheri ambayo na mlago hospital ngamo lago and then tabani ina charge usana gumalanga $45 per night ani per day so tipapo kupanga ka jakamba kanduna ni kuporo yo so tunakaida kana ya umko tika IP and then gumala chaida tipapo ndo kupatia $4,000 and then casket range from 300 to 800 so it's between gudu so borodo kasidungame nanda kidogo ni boni henga kado ko dunga Daniel Duga so dunga boromo pachapo and then when display go number go gudu kama ida kakidamana nani and then naguli modo do so it's popo pangame on ni do dunga gini borodo go guni do ka kasidunga monada kakida bero funi do gudu bero funi so mukikide sidu menika display go inane go number and then no gulimo duchini dulele go number dulele so gulimo duchini mea menika display he tabano ni so panga kasunga muna kida ha mukije na inanga mobile money and then tinikando anunga direct so
fu borodunga in charge. So guli mo ne dulere na kunamba le dulere chidu guli mo dunga registered nani chidu ka sidunga mona kida ha borodu in charge nga Daniel Duga. And then mona kanja mona kida mana na inanga mobile money. So mukiti mumwe number do on the screen na guli mo mona kama ya hadu le nga Clement na guya Giovanna. So chidu mina mwe hands ko pangame ka boro twist nga kwa so guli ngo message mini bihe chendo kupangame ani rubutsirani nani and so chidu ngo when padu ngo gudu biani chidu ni pale manje and tima fuda boro no boydu ko and tima fuda rani na barani dun ko gani na yango du so lima bika biango ana jia ha kini teten chirani nani chidu ngware bo chidu amba chipo pangame ka sadaka songo duli no gupa biani ne chidu ngo gupa mine yiki kaka chida furoni chidu ani esedika songo duli wa mine ni pehere lu definitely pardon do hongame kangwana kagaga and but undo chai da ha chidu mina gije front chidu chipapaka je hana by air na chartered plane inanga mafu ni dukina ina ya chipopanga kamanga tina dogu maranga $4,000 and then na gulia pachinga gunga go sondu special sondu kina ya da ha chipopogunga ga air so chanduga ndungame sondu bonko umbatero do so chandunga ndungame bakere sondu dini kama ngate bamko specifica inakina ya da so panga wenika maya borokorogoyo and then chikere ngale ngaburuti arayo so chidunga kupado ho mine yeke ka chinda froni chidu oni take note go number dolele and then ki esetika ka fugoni undo chipopo panga mechi undo linga suitije gu pamangilile chima umehema kia ngo de biata gura we message file and then guru sanga kamba then walenga so onimoino gwapado na manga ga konone so tinikaida a lot of money chipo panga kitandwando ni and then welini kando ana kamba ke taxi do boro and then tinkaida mpangali yege go pacho guyo do bambungwa chipo panga ka attend kuchiyo so chidungo gupado ho and then anga kinali ate anakin chingi pogu kuraburu na piki no guyo na hoko uliaza nda dukina wana peka but uli John Spoon kina dogbo gudele but we pingote wa ho and then na ukura boro so anatabiangeli moya so kurapa belengame gani narani nepi nadunga narani Elveria yandu nani pombo kwa chipapa inanga chipajiga likiniza kepi chidu anaka asadaka bigini paka ni manje chipoka chidungame bonhona doko undo chipapa galipa so nikiundo unda so narani dulia moseve no kupanga gamboli and then lima manga dungwa paki manyi asadaka change society nga gani so kuchigali knowledge na kuchigali bipa chidu ani mwini toroli rogombolio and then kini kwalifumboli na kini sajabu pangame ka songo dogulia pango guduho so chidungo kupamine yeke ka pehe frani dunko chidu ka chidunga bonho kaduna kula uli pa beni otadu kutingida pahoni ada ka pehe so mbamba niye ka pehe frani and ni watadu ni yombule watadu ni asedika katingida fulani so timbangwa chipopangame ani asedika inoho and then ani kiesedika peha fa boro so chidungo gupadu ho gogu meme padu ho yeah so chidungo gu pamine ke katingida fulani dunduko let's anga dungwa boro na fura ko yanga direct but kinaguli pangoro hone mine kape froni so pangame kasi dunga boro hona daka
kama katamben dungo group kina ho gani group ni drogo Facebook wata drogo kinanga WhatsApp so chimamba chiko pangame aburo tebeyo na manga ha kasidungame muni do rogo group nga hali muna tabera ko yo kana kuwe na paidu chando ando ikindo ebihe kina kupasangame ani ni kupangame mbatafuki damu ho muni ni kupangame gwe makida hali tene kando ando kada begu boro nuzu chada chida beni bomko askama sama manjegi gana and then ogwa pale bena bikina kupanga gama so chidungo guli pamine katingi da furoni chidu bakale tamba he ani no rungo bakale rungo potoranio na bakale bena lago azande nekpi and then gania buru nekpi chejale bodule nga matadu no go matadu on takura jenegu yo nindu kina jenegu kura hayo so chidungo gupana na fudara nya fudanga yiki logwa paya ngaga contribution spokanga gidole le otadu na geregere kinigba budadu na geregere kigba so tingo gupa anamba mbben nga aboro behe sorry nga aboro behe but wo duraka ma kamumbonga hate bambiko mana gulenga mana manga difference then mana daka asadaka yugo ganya musero upaya ngame muno undo no guliponga gujene do bero kajena adunga ya maybe gule bo polare gbadwa do kamubihe ma tambera tanan so chidungo gulipado hombine nani ngutu kwa kana gidolele chido bakale tamba in front of the post chido on sunguza zeleje and then kini asadu panga kamanga kana gupado ngalo he jigalama bena anta manga pakini bihe na abrokena ona kidoku berani kina ho dungo apakena ho sosona nanani abrana ya abrokena ona kidoku berani chidukana manga pamanga ngabo ya ko panga ka banda chiro ka bandara karo chidugu pamangire bono na expect hete but it's manje out of nowhere go ko kenya me chemo yugo chirumba tano so bono ka kijuli ni ndo kan ka biango asakan ka chikurogo ngatunga po gulete so chidugo gu meme padu ho kametsingi he